aftai le atua ua nei aso whataunuina whamoe o le whanau ia nisi fo'i o le e kalesia ua mawhai o na awai whaatasin Tafaoga al whanau ia aftai le atua le manai o le tau e le timu ia pe asa fo'i le la ia au manai al paolo so tele a ia le whanau ia me lātou mātutua wa awai nei Tafaoga. Ja, ngapsala mo le mano ia maole e mama ai ia al whanau ilu. Ele ska ele swimming pool nge o malemo. Ia maua e whaia konfiki. Ia, ko whasa i fua. Matango fia le Tafaoga le o ngā sama lau talvou ma le kalesia. Le se me o whale tonu. Manuia mea uma e o ai tai o le o ngā sa. E mai se nai mātua o matua fia ta mai te Tafao i le maa nei o le nofuanga. Se laupa sene nofuanga mo tamaiti. Alo whanau o le kalesia. Ia alo whatu. Whapitai mo le avanoa. Manuia le atu sa. So we've come here to Waikanai to celebrate another great year for the Sunday school. Matupulanga i te tono tata o lotu. So in lele whaatari te me o whaia swimming togs ma oso la konga le vai. What's up, guys? We're here at the Waikanai pools for our Sunday school and Tupuranga outing. We also got this lovely tree. Yeah, it's an awesome, nice tree. And that's the pool. That's the pool. That's where all the magic happens. And our oldies are gonna get into it soon. Talofa, hi everyone. Ia lo mai a ia le ia Tafaoga ale o ngā sa mo le lua afe lua sefulufa e mo le atu le whamanuianga o le Krismasi ma tau sanga fau. Happy Christmas. Happy New Year. Okay, bye.